A ovi kadrovi su upravo uvod u našu narednu priču, naredno gostovanje. Ovo su upravo gosti koji su pristigli kod nas na otvorenom studiju na izletištu Manitovac. Razlog je Hidroavio Regata Montadrija, koja i ove godine donosi pravi spektakl u Crnu Goru. Na preskonferenciji održanoj u Podgorici najavljeno je da će treće izdanje ove manifestacije biti organizovano od 19. do 24. jula ove godine na različitim lokacijama širom Crne Gore, te će se na taj način obilježiti 110 godina avijacije i hidroavijacije u našoj državi. Tim povodom naši gosti ovoga jutra, koji su upravo imali ste priliku i da pogledate, sletjeli i došli kod nas, Dragiša Rajičević, predsjednik Asocijacije hidroavijatičara Crne Gore, Siniša Bubanja, organizacioni direktor i Miloš Zvicer ispred Aerokluba Nikšić. Dobro jutro i dobro nam došli. Hvala na pozivu. Moramo pitati, sve je prošlo kako treba. Jeste. Uvijek rado dolazimo i slećemo na aerodrom Kapino polje u Nikšiću. To je moj omiljeni aerodrom jer sam 1984. godine završio osnovnu obuku za avion, za motorno letenje baš na tom aerodromu i za taj aerodrom uvijek me vežu najprijatnije emocije vazduhoplovne. Siniša, kod vas. Dobro jutro svim gledalcima televizije Nikšić, gledalcima širom Crne Gore. Dakle, hvala vam što ste nas ovako lijepo gostili u ovakvom lijepom ambijentu. Hvala televiziji Nikšić. Miloše, obično moram to prokomentarisati, ali obično kada ljudi vide kod vas, obično prvo pomisle da je to umjetnost, fotoaparat, ali evo ovog jutra ćemo govoriti o jednoj jako lijepoj strani za koju ste također vezani i okrenuti. Ovaj put umjetnost iz vazduha. Da, sigurno sam da će i aparat biti tu da zabilježi sve ove kadrove ovih dana. Ali evo malo da se okrenemo i da čujemo koji je cilj održavanja Hidroavio Regate Montadrija, šta je to što želite postići i da napomenemo ovo je treća za redom, je li tako? Jeste, ovo je treća međunarodna Hidroavio Regata Montadrija. Došli smo na ideju kao dugogodišnji članovi Aerokluba Berane i piloti sportskog vazduhoplovstva da nešto jednostavno preduzmemo u cilju aktivizacije aeroklubskog letenja i pospješivanja sportskog letenja i male avijacije. Igrom slučaja bavim se hidroavijacijom još od 2004. godine i nekako to je jedan vid avijacije koji pravi potpunu simbiozu čovjeka sa prirodom. Jer vi hidroavionom pokoravate sve tri stihije, to je i vazduh, to je i zemlja, to je i voda. Tako da eto, pokušavamo da na jedan atraktivan način okupimo sve sportiste iz čitavog svijeta i da ih dovedemo u našu prelijepu zemlju, da im pokažemo naše potencijale, kako prirodne, tako i ljudske potencijale i da time damo fokus i domaćoj i stranoj javnosti da kakve potencijale imamo u vazduhoplovstvu, kakav istorijat imamo u vazduhoplovstvu i kakve tradicije treba da gajimo i na bazi tih tradicija i da razvijamo i da unapređujemo to vazduhoplovstvo. Koliko zapravo će njih učestvovati? Evo, prije nego što je krenuo ovaj razgovor, rekli ste nam da dolaze ljudi sa raznih strana svijeta, sa nekih dalekih destinacija. Pa mi smo, da kažem, prve godine, prva Montadrija je održana 2021. godine malo u jeku još uvijek pandemije i nekako smo baš tom hidroregatom probili tu barijeru da moramo da budemo u kućama i baš smo htjeli da nekako krik duše da odemo u prirodu i da pokrenemo malo te neke aktivnosti, da bi već druga hidroavio regata izazvala pravi bum i u Evropi, jer malo je takvih događaja, pogotovo regata je prva u svijetu. Obično ljudi prave, i vazduhoplovci prave aeromitinge, neke susrede, to je jednodnevni neki letenje na određenom aerodromu, međutim regata je u pravom smislu regata jer njom prolećemo čitavu Crnu Goru i baš tom regatom imamo tematske cijeline i smisao da se posvetimo istorijatu vazduhoplovstva u Crnoj Gori, da pokažemo kakvi su istorijski značaj bili aerodromi na čitavoj teritoriji Crne Gore, od recimo Igala, Sutomora, Bara, da ne kažem ovih hidrobaza u Tiftu, onda dalje Ulcinja, prema kontinentalnom dijelu, prema
Skadarskom jezeru, Podgorici, prema Nikšiću. Sve su to letilišta koja imaju izuzetno istorijski veliki značaj. Samo Kapino polje, Nikšić, koliko ima istorijati, kako je to kolijevka bila vazduhoplovaca, da je teško prebrojati sva ta velika imena koja su utkali svoje znanje, čak i svoje živote u razvoj avijacije, ne samo Crne Gore, nego i regiona. Siniša, da li po vašem mišljenju Crna Gora zaista ima ogroman potencijal za razvoj hidroavijacije, ali i turističkih aspekata vezanih za ovu disciplinu? Hvala još jednom i dakle radujem se što sam u Nikšiću, radujem se što smo evo na Kapinom polju malo čas došli i ovaj prostor što ste nam omogućili, dakle jeste hidroavioregat ima i izuzetan značaj za razvoj avijacije, male i sportske avijacije u Crnoj Gori, naravno i njene infrastrukture kroz taj priču, pored dva komercijalna aerodroma koja imamo u Crnoj Gori. Trebamo da težimo da imamo i negdje ove dodatne sportsko-turističke aerodrome, heliodrome i dio hidrobaza gdje bi to napravili jednu kompetentnu cijelinu, da damo značaj toj ponudi u okviru turizma. To bi bila jedna inovacija na čitavoj teritoriji Crne Gore, znači samim tim i upotpunjavanje turističke ponude koje Crna Gora u izobilju ima što se tiče jezera, rijeka i mora. Značaj je veliki i dobar spoj. Evo, težimo ka tome, naravno sa državom Crnom Gorom i sa lokalnim samoupravama i sa administrativnim kapacitetima ministarstava koji su nadležni u okviru sistema za taj dio, da zajednički damo napor da to valorizujemo. Nije to lako, ali evo imamo period pred nama, pa zajednički da to omogućimo građanima i naravno gostima u našoj Crnoj Gori koji dolaze. Evo, vi ste malo pripomenuli koliko je ovo značajno zapravo i za turizam, ali malo prije smo čuli, dakle, i sa tog nekog umjetničkog aspekta. Ajde, vaš klub će svakako biti jedan dobar domaćin i bit će sigurno, kako je Ana rekla, bit će tu zabilježenih nekih sjajnih kadrova. I to kada je Miloš u pitanju, savršenih fotografija i trenutaka. Tu nemojte da brinete. Znate kako, Aeroklub je od 1928. godine na vazduhoplovnoj sceni Crne Gore i to je jako bogata tradicija. Da ne možete da vjerujete koliko ljudi, koliko imena i koliko dobrih pilota se iznjedrilo bukvalno sa ovog aerodroma koji je kilometar sa naše lijeve strane. Tako da vazduhoplovstvo u Crnoj Gori jednostavno treba da živi. Mi smo imali jedan vakum i taj vakum se trudimo sad da probijemo. Ali da ga probijemo, znate na koji način? Da stavimo osnovne postulate vazduhoplovstva, da krenemo od one osnove modelarstva i jedriličarstva, jer tu se prave piloti. A onda kasnije ti piloti kad dođu, kao što Gaga kaže, na motorno letenje i na ove nevjerovatne stvari hidroavijacije, oni su gotov okaljen kadar, koga vi samo nadograđujete. Tako da moramo da se pozabavimo mladim ljudima i da ih usmjerimo. A ovo je nevjerovatan način da ljude maknete s ulice, da ih maknete sa smartphonesa i svih tih stvari i da ih dovedete u prirodu, a kad ih vinete u nebo, ima i šta da vidi. Koliko su danas mladi zainteresovani? S obzirom da evo pomenuli smo, svi smo nekako okovani i vezani za te telefone, za društvene mreže i uvijek smo negdje na osudi mladih da govorimo da nijesu zainteresovani, a s druge strane uvijek se kaže treba im dosta toga ponuditi pa da vidimo zašto su više zainteresovani. Da li ima dosta mladih koji su danas zainteresovani za ovo i da li ima dosta, da kažem, tog ponuđenog da bi se informisali i ušli u cijelu čitavu ovu priču? I koliko im je dostupno? Da. Znate kako, dugo vremena im nije bilo dostupno. Zahvaljujući sadašnjim ljudima koji se bave vazduhoplovnim sportom u Crnoj Gori, mi se trudimo da to vratimo na scenu, stvarno. Navodim primjer, kad je u Nikšiću letački dan, kad vidite drilicu u vazduhu, nama su u Aeroklubu zapali telefon, ljudi samo zovu i kažu hoću da dođem da vidim, ako mogu da probam još bolje, ali hoću da dođem da vidim kako to stvarno ide, jer je to esencija vazduhoplovstva. A tek kad vide Gagu sa hidroavionom, to su onda mnogo ozbiljnije stvari. Hoćemo onda čuti, prije smo pričali dok smo evo i gledali one kadrove vašeg slijetanja, govorili smo da iz aviona uvijek smo svi vezani nekako za te prozore da gledamo kako je, ali nam je to mnogo odeljenije, ovdje je čak i bliže, onda samim tim i toplije i ljepši je užitak, je li tako? Pa jeste, stvarno, to je nevjerovatan osjećaj kad se vi iz vazduha približavate vodenoj površini jezera ili mora ili čak i rijeke i taj sam dodir te vode, tu se pomjeraju dimenzije vazduhoplovstva.
jer za razliku od standardnih pista koje imamo na aerodromima, ovdje imate jednu širinu, jednu dužinu, čak i način letenja hidroavionom se malo razlikuje od letenja na klasičnom tipu aviona. Jer recimo mi vrlo lako uvježbavamo sletanje na vodenu površinu. Zbog čega? Zato što mi ne moramo da radimo školski krug, da opet idemo na početak i da slećemo, nego mi jednostavno u pravcu, ako imamo pred sobom dugačku površinu, mi jednostavno uradimo u toku 1 kilometra, uradimo 5 sletanja. Znači ne moramo da kružimo i tako štedimo vrijeme, štedimo resurse i brže dolazimo do tih rezultata i nekih poboljšanja tih kvaliteta letenja. Siniša, moram vas pitati, evo sad uporno pokušavamo da pokažemo i da stavimo koliko je to značajno za uopšte iz tog turističkog aspekta, ali evo sad znamo ovde znači za ovaj aerodrom ovde, ili tako, Berane, gdje sve imamo, šta sve, evo ja pitam onako potpuno laički, ja nisam do juče ni znala da imamo hidroavione i da imamo tu mogućnost uopšte. Svi ti mali sportsko-turistički aerodromi imaju veliku istoriju. Samim tim mi želimo kao Mont Adria, kao celina kroz hidroavio regatu da obnovimo tu našu istoriju, da negdje naša generacija bude zaslužna kao zamajac tome svemu, jer je to zadnjih 30 godina malo zapostavljeno. Naravno, ako imate jednog platežnog gosta u portu Montenegru, koji recimo plaća prenoćište i do 10.000 evra, pa on neće da putuje ovim našim saobraćajnicama u ovoj kući, nego će naravno tražiti alternativu lakše putovanja do Žabljaka ili do Berana ili do Plava ili ovdje do Nikšića, eventualno Plužina, nego će negdje samim tim u toj ponudi turističkoj kad imamo takav dio ponude moći i da pozove i da izađe se u susret i ne samo tom jednom gostu, nego i više gostiju koji su i u Lozurama i u dolje u Luštici i tako dalje. Znači to težimo da razvijemo sportsku turističku avijaciju, samim tim i turizam da negdje pospješimo i da damo neku inovaciju u turističkoj ponudi Crne Gore. Pomenuli ste izvini Salđu, pomenuli ste da infrastruktura kada su u pitanju upravo ti pomenuti mjesta koja su nekada bila u boljoj situaciji nego sada narušena je ta infrastruktura. Pretpostavljam da ste se obraćali ljudima, naravno dakle sve to i potiče. Kakav je bio odgovor? Da li su imali sluha za to da bi to trebalo unaprijediti? Evo i pomenuli ste da osoba koja negdje na nekom luksuznom ljetovalištu boravi, a želi da se oproba i da ide u ove vode, treba to i omogućiti. A s obzirom da mi uvijek ističemo taj turizam, elitni turizam i jedna savršena turistička destinacija, trebali bi imati i taj aspekt kad već imamo ove prirode. U zadnjem periodu, pošto su 2 regate već iza nas, mi smo pokazali kako to izgleda praktično. Država Crna Gora je to vidjela i samim tim kroz 3. hidroavio regatu i takako imamo prepoznavanje od strane sa nivoa vlade Crne Gore i resornih ministarstava koji su zaduženi za taj dio kapitalnih investicija i tako dalje, kroz lokalne samouprave gdje imamo izuzetno razumijevanje i ovim putem puna zahvalnost lokalnim samoupravama i njihovim službama. Zaista jedno razumijevanje, zaista jedna širina gledanja na sve to, shvataju je kao inovaciju. Mi trudimo se da to što bolje predstavimo i očekujemo u narednom periodu da ćemo imati i afirmaciju u tehničkom smislu što se tiče obnavljanja ovih letilišta koji su negdje bili i dio istorije Crne Gore, ne negdje nego zaista siguran i značajan dio crnogorske istorije u vazduhoplovstvu. Ta istorija zaista je bogata. Vi ste malo pripominjali Igalo, odnosno Sutorinu, tamo nekada u davna vremena bio je aerodrom, pa onda moramo da pomenemo Kumbor, još u doba Kraljevine, Srba, Hrvata, Slovenaca, ako se ne varam. Ondašnji kralj je letio, stigao u Kumbor avionom. Znamo svi danas je Kumbor jedno zaista onako elitno mjesto, Porto Novi. Evo imamo društvo i baš nam je zabavno, ali kako ste sami malo prije pomenuli, sve to dakle ako predstavimo na najbolji mogući način, ako još malo upoznamo te ljude sa bogatom istorijom ovdje vazduhoplovstva kod nas u Crnoj Gori, sasvim sigurno sportskim žargonom možemo da kažemo imamo zicer onda. Ili tako? Pa znate šta, evo samo da kažem koja su imena došla prošle godine na regatu, očekujemo ove godine velika imena jer smo mi
mi već regionalno prepoznati. Nije to samo Crna Gora, nego smo mi evropski i svetski prepoznati kao jedinstveni događaj takve prirode u svijetu. Prošle godine nam je bio prvak svijeta u vazduhoplovnim trkama, to je Formula 1 u vazduhu, gospodin Matijas Dolderer, to je Red Bull Air Race. Ove godine također on dolazi na svom hidroavionu, onda prošle godine i ove godine nam dolaze predsjednici asocijacije hidroavijatičara Španije. Znači vele sila kako tadašnje hidroavijacije, tako i ovdašnje hidroavijacije. Znači predsjednik avijacije, pomorske avijacije Italije, koje ove godine nam dovodi 3 gosta, a to su vrlo značajni gosti. To je predstavnik administracija Pulje, regiona Pulje, koja je odgovorna za evropske IPA programe, Interreg programe, gdje su nas prepoznali i pozvali nas da učestvujemo u tom projektu razvoja hidrobaza i hidroterminala koji će da povezuju Crnu Goru, ne samo unutar Crne Gore, nego Crnu Goru prema Hrvatskoj, Albaniji, regionu, Grčkoj i Italiji, gdje treba u narednih 5 godina da izgradimo 5 tih hidrobaza, hidroterminala na području i primorskog i kontinentalnog dijela. Dolazi nam predsjednik borda direktora Luke Bari. Znači, dolaze nam ljudi i oni žele saradnju. Ja sam se iznenadio na tim sastancima u Italiji koliko ljudi iz te susjedne preko mora regije žele da uspostave i sportske i kulturne i poslovnu saradnju sa našim subjektima ovdje u Crnoj Gori. Veliko interesovanje i nije im teško. Oni će doći da posjete regatu ove godine i eto kažem, time samo širimo ugled i pokazujemo kakvi su naši potencijali ovdje u Crnoj Gori. Da raširimo krila. Jeste. Upravo tako. Evo moramo pomenuti i pitati Miloš Aeroklub Nikšić koliko ima članova, kakvo je tu interesovanje i zapravo sigurno sam da smo veći broj ljudi zainteresovali sada sa ovom pričom. Nekako ja i Slađan nijesmo toliko poznavali ovu temu, sada smo se toliko zainteresovali da bi rado sad letjeli i uživali. Kakvo je interesovanje danas, tačnije koliko ljudi koji nijesu upoznati sa svim ovim, koji su onako da kažem potpuni laici, mogu pristupiti i biti dio i učiti onako od tih prvih koraka pa dalje? Pa znate kako, Aeroklub ima jako dugu tradiciju i burnu istoriju. Trenutno članstvo Aerokluba su sve stari, prekaljeni vazduhoplovci, liše nas malo mlađeg kadra koji su tu zamajaci, koji su pokrenuli stvaran rad kluba. Klub je posle dugo godina obnovio školu, obnovio sredstva, tako da uskoro će početi školovanje prvih pilota jedrilice baš kod nas u Nikšiću na Aeroklubu Nikšić. Tako da mogu svi da dođu, da se informišu, a vi ste pozvani kad bude prvi letački dan da vidite kako to stvarno radi u praksi. Pretpostavljam tu je samo muška populacija zainteresovana. Imali ili razbijamo te? Pošto evo ja i Slađe da pitamo zbog nas. Ne, definitivno. Kod nas je ravnopravnost polova, čak imamo žena pilota. Slađo, pripremi se. Ja sam spremna potpuno, već da se polijećemo, sad ćemo mi, ali nažalost mi ćemo da letimo kasnije, naravno, ali nažalost čini mi se da smo već stigli do samog kraja. Evo samo da čujemo za kraj, s obzirom da je od 19. do 24. koja je to centralna manifestacija i kako je to organizovano po danima? Pa, po danima je od 19. je dolazak takmičara, 20. počinjemo iz glavnog grada Podgorice prema Nikšiću, odnosno prema južnom dijelu gdje je počela ta hidroavijacija i avijacija, znači oblećemo Cetinje, Skadarsko jezero, Kotor, Boka Kotorski zaliv i prvi letački dan se završava ceremonijom otvaranja u gradu Ulcinju, na tom području gdje je planiran i bio nekada aerodrom Ulcinj. Drugi letački dan iz Ulcinja, opet preko Skadarskog jezera, preko Podgorice, Ostroga, dolazimo do vas, dolazimo do Plužina, do Pivskog jezera i završetak drugog letačkog dana koji je posvećen baš istorijskim letelištima Crne Gore. Završamo 21. ovdje u Nikšiću gdje ćemo negdje u popodnevnim časovima oko 6 sati imati taj neki susret sa administracijom grada, sa Aeroklubom Nikšić, gdje ćemo se malo družiti, malo ćemo napraviti neke letove prema Krupcu, na Krupačko jezero, na Slano jezero. Evo i danas planiramo i baš smo ponosni da kažemo da smo mi prvi u istoriji vazduhoplovstva uopšte i Jugoslavije i Crne Gore koji smo napravili prva sletanja na jezero Krupac i prva sletanja na Slano jezero. A da ne govorimo Pivsko, Plavsko jezero, to smo već prošle godine. Pioniri u mnogo čemu.
Da, dalje iz Nikšića idemo prema Žabljaku, kanjonom Tare spuštamo se prema Beogradskom jezeru, Bjelasici, Plavskom jezeru i Beranama. Tu ćemo posvetiti dan i to je, da kažem, prirodnim ljepotama Crne Gore i dalje iz Plava imamo i Berana neko iznenađenje za takmičare. Te novitete možda, eto da kažem da planiramo možda jedno sletanje na Žabljak, da eto posle 1963. godine obavimo prvo sletanje uopšte na tom području. Samo da podsjetim da su tamo postojala 2 aerodroma, jedan u Njegođama i jedan na Pašinoj vodi. Takođe želim da istaknem i ovdje blizu vas 2 aerodroma u toku Drugog svjetskog rata u Breznama, gdje se taj jedan aerodrom slavi time da prvi put u istoriji da su sve 3 savezničke avijacije sletjele. To je bio Sovjetski savez, tu je bio Velika Britanija i američko vazduhoplovstvo, dakle su u Drugom svjetskom ratu evakuisali prema Italiji ranjenike. I time završavamo u Kumboru. U Kumboru postoji jedini spomenik hidroavijatičarima u svijetu i želimo da tamo obilježimo taj 110 godina hidroavijacije, polaganje vijenca, i to će biti prvo polaganje vijenca od strane hidroavijatičarima. Tako da eto, time završavamo tu ceremoniju i uopšte završetak. Malo emotivno mi to sve i tako. Poziv svim ljubiteljima vazduhoplovstva da prate dane letačke, da budemo svi zajedno, svi aeroklubovi, svi ljudi paragliding koji se bave također svim letačkim aktivnostima. Dobro su došli kod nas, mi smo široka organizacija i želimo da zajednički provedemo taj dan. Ma kratko traje sve ovo. Kratko traje i rekli ste malo prije, posvetit ćemo jedan dan ljepotama, prirodnim ljepotama, ma malo je jedan dan. S obzirom koliko negdje moramo i biti i svjesni i zahvalni kakvu prirodu i kakve predivne pejzaže i predjele posjeduje naša Crna Gora. Pa evo samo kratko, ako imamo vremena, to nam je dokaz recimo piloti Švajcarske koji eto imaju prelijepu isto zemlju sa Alpima, to su baš avanturistički piloti, da ih tako nazovemo. Oni sleću čak i na glečere Alpa u toku zime. Oni jednostavno kako ide koja sezona, oni mijenjaju skije, stavljaju plovke. Oni su recimo prošle godine... I nastave svoj let u bilo kojoj sredini. Recimo posle sletanja u Crnoj Gori, evo davali su intervjue na kojima kažu da im je Crna Gora nešto najljepše što su ikada doživjeli u svojim karijerama, koje su duge, bogate i evo opet ove godine nam se vraćaju sa 4 aviona, asocijacije hidroavijacije Švajcarske i osim njih i mnogi drugi piloti. Evo, mi smo sada letjeli pričom, možemo misliti tek kako je to iz te perspektive kad se uživa, ali onda leti malo i vrijeme i nažalost nemamo više vremena za ovu temu, iako je jako interesantna i svakako evo iskoristit ćemo priliku ili tako Slađe još jednom da pozovemo sve zainteresovane da isprate ovu jednu lijepu priču i s obzirom ono što posebno raduje jeste da lokalne uprave i svi ljudi imaju osjećaja za ovo i nekako da iz godine u godinu ide sve boljim tempom. Najkraće rečeno, svi su na zadatku i idemo svi zajedno. Tako i treba. A i mi smo tu kao jedan važan zadatak da svim našim gledalcima, turistima predočimo ovu priču i da se ono onako da kažemo što je danas mladi kažu šeruje i da ima što više pregleda jer to su neke priče koje zavrednjuju i koje treba podići na jedan veći nivo. Dosta je da pobignemo malo od problema i tih nekih negativnih ružnih stvari. Hvala vam puno što ste bili naši gosti i želimo jedan lijep i nezaboravan provod vezano za čitavu ovu priču koju ste osmislili. Hvala vam. Hvala još jednom. Evo sad na samom kraju ja moram da kažem naše druženje se ovdje završava, seli se ekipa ili tako od sutra u Herceg-Novi. Evo ja možda da bukiram prevoz do Kumbora. Baš do Kumbora odakle se i emituje naše jutro. 4 dana Herceg-Novi, odnosno Kumbor, 3 dana Nikšić, ovdje Manitovac. Uživamo u svakom slučaju, bukiramo prevoz. Evo prilika da odaš i brže i lakše i ljepše Slađo. Je li tako? Pobrinut ćemo se za to. A uvaženi gledalci, da vam se zahvalimo na pažnji, nadam se da ste uživali, imali smo dosta zanimljivih, interesantnih tema, isto to vas očekuje sjutra od 6 sati i 30 minuta pa sve do 9 sati, ali kao što je Slađa rekla, sada se iz Nikšića selimo do Herceg-Novog. Hvala još jednom i prijatan dan.